Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajanta Students Movement, kala Aipor Hashwa, ka Tarik, ya ka Sorkar jila, ban Pynshai, Halor ka Jingshna Outpost, ka Assam, Saba, West Janta Hills. Ya kini ki jingnawa ka GSM ka Alingba, ki jingtho, siya Deputy Commissioner West Janta Hills, but siya Superintendent of Police, West Janta, haka jikindu, but ki himenta ka sungi. Kajanta Students Movement, ka Aikublay, ya ka Sorkar Meghalaya, but ka District Administration, West Janta Hills, bakal appeal banyadai upod Assam, nakajinghir thama jo Sorkar Assam, but West Karbi Anglong District. Kaseng ka ang kublishibo ni Sorkar Meghalaya, but District Administration, West Janta Hills, kabla ay kijingkular thok, hakalpun rhetoric yayong arjar puway, baan pensangeno Jingshna, jo ka BOP Assam, hakishnong Saba. Mata kasngi ngila wan kendo wan USP, ngila panjing chai hai by day bat ka ni. Tegana kalyang bitong USP laong ba pina kalyang ka kamram joko. Adin da pay de inspect kilapha yang taka report chaka district admission service. Kata ka chong how DC pan poi phat sarkar. Gi ong ro na kalyang na kapor sa kapor kila depha yang kata ka jingtho tip sa sarkar indre ka chong sarkar. Dengan dia nga habadek mani nga dei ban seo ban ai kublai ya sarkar. Mar balai pakal sim kia hado kan ni. Yaki border area bawat ki government yung Assam gede pen trekam tadi dep inauguration ya ketika Saba police outpost mah hante ya saya udah ban ai kublai ke sarkar bakal trek sitong nak puta ka nikakam ban pen tongsuk tongsai ya paiba ka hang ke jongi ai kublai ba dei kata dei na kalyang ke jongi saya sen ha dei kan dei ka jingle jong ka sarkar ke jongi ke jing ngap menti jong ka kham tam ya ki nong mik mat ke jongi hoi hari tiya beladep ya i bakti leteli di MLA naga rilom jatia tang bahadin beladep inaugurated ya ganika Saba bil sapus tak Sorkar Assam om don uwairu uban bikmat uban kren ciketin Halor kan deka isu i pendrem tu dak nik nong bikmat naga jatia jongi bakim cingkia namar yu i naga pot se bor naga Sorkar Assam galatmu bantai dan ban cruj yakin deki jaka badai jongka state ke jongi habre kini gawairu mending iyo tip ba kumbalong mentah nakalyang ka district council ru kampat den yang kataga map ke batikna ban Pynshai bagende gide gicaka badai bahap haka area ke jongi te ngi seu lengo adu kata bawat ka district council hadin mengio tip jingtip nau SP ong ba om don kata kambab nakalyang jongi klam ke islah ba Pynshai kimla ban le yakano gono kata ngi kerpat ya ka district council ru bahkan pen ai yaki paiba nung jong ketu than area bahkan restart ai ya ka joki kenang ba nang ni chikmat karam ja jok kani kumba kani tiyo beledep pilih i ba ka Sorkar Assam katmu bante ya ka Central University ha Kanduli dengan niru ka penengo ya ngiki paiba jong ka than chani ha bedai bat ka ni dengi gentu Sorkar bakadai banbu ya kita ki lajingeda haman laki border area nang mereka umja madru bandra ya kata ka development kumki surok kumki wei jing don kam jong kini ki border area nang bakiru kin sup nang bakiru kin yolat ya don metalang ha kata ka imlang salang dak ba songsuk songan omdol chu kum ki wei kum ha ga ka benta sing Jingshna student movement adin bengi iba Sorkar Assam kala de Pynshai ya kaneka police outpost hati aku senong Saba kadang hak aku maskin blok tingi ne kaliang kaseng ina menta kesini dapat jinglungo bagi kerjing sosi bahadin bengi iya kata kubor mat menta kesini ne kaliang kaseng ina naik kendu yang DC bagi SP yang DC undang ina pa kopi itu sampai nomor ba ya ketu kejenciahan ya Saba menaka ar punri Tarik dong pada April ya kalian kaseng kamut panihar banjurit stay kasnong Saba andrei la kabor jong ke district kala pensange ini bakal lakot man ya song meeting ban ya lujumut Halor katai bat hadin pengila ya song jingalang bat ki bor jong ke district bat SP bat DC hadin ka ar punri Tarik la ikren bat kila ai assurance singi ba makin simkia makin lehi dalade ban pensange ya kakam ya kajing petrikam jongki Jingshna ya ketika police outpost hati po Saba
tinggal syania baik ke distrik bat bor juga distrik bat ki ong bru bakin pentip syaka Sorkar ya kena kam Andrai ni idap ke jing lengok bat ni solusi ba ngini i biang bak kam jom ki kayat bat kila adep hiru bansna ya kata ke building hati senong Saba. Te kata ko ingin ong baik ya ke jing dawa jong ni ba ya ke Sorkar badai bakan simkya baik bakan penduk pendam no ya kata ikat bampat dep ban penbek no ya uput usam. Penduk pendam ni dawa baik ban penduk pendam ya kata ka polis outpost ke kila adep senah kata lem kumta lakim lem pendam na kaliang jongi ni Aipor hadu arfui Tarik jadi kemla ban yakran lan kemla ban penbek Halor ketu ke huri hura gitu hatu kesnong ni na kaliang kaseng ni nam yakran su bat ka Sorkar ngin yai be sakamat takam ngin pen ida kakam na kaliang kaseng ngin trek bat pi ka bor ka Sorkar kan kon yakran du ngin trek ban yakran ngin le be kakam namar mentang ngin idan mentoi su sai ru namar ka Sorkar hi kam simkia tangkatang ni dawa bina ke Sorkar bahkan le no wood bahkan simkia Halor kan dekam kenang ban lait berjenjar gitu kinong song snong hakutu ke jaka kenang makin lait ban song sir song sme makin kenang makin lait no na kai kata gajing tiang ke jongki tangkatang ingin nakaliang ke jongi ke dawa bi ke Sorkar bahkan penbet no